جار کسلاو لوبن تماشاوان بریزه بولتن ساعت 6 تایبت روجاوای کردستان و سوریه دست به دهشان دک جه برای آشتی و آزادی به شانده امریکی و آلیکارا ویره جویاد جوینه ده هر دو آلیان چندین مجارن گریدای برای شاه سوریه بگشتی و یاده برای به تایبتی کرن دکزیر سردیتنا چار سری اکساسی جکریزا سوریه را زودترین دم دکرن بروکا داخلیانی کوژ آلی برای آشتی و آزادی هاتیه بلاف کرد و راپورتی ده. دوه پنجشنبه شاندا برای آشتی و آزادی لگل شانده امریکی لباکوری روشالات سوریه و آلیکارا ویرا جویا هر دوالی تکزیل سر بردوامی هفکاری و هماهنگیان آبرا هر دوالیان ده جبوی پشتوانی چارەسەری سیاسی لسوریه کرن پشتی بداوی هاتینا جوینین آبرا هر دوالیان ده برای آشتی و آزادی داخلیانی که درباری جوین ده بلاف کر گوری داخلیانی ده هاتیه که دوه پنجشنبه شاندک جه برای آشتی و آزادی که جهر یک جه داوود گابریل موشه عود العيسى سعدون الترمبيل محمد اسماعيل سليمان اوسوبيك دهات لقال زهرابيل شانتايا امريكي الباكوري روشالات سوريا و ايميلي برانديت اليكارا ويراجفيا لغوري داخلياني دهاتيا كو شاندا امريكي هلوستا ولات خواني شاندا و تكزي لسر بردواميا كارج بويا يكبونا همو آليين اوبوزيسيونا سوريا كر اوغوت سرپرشتی امریکا جدان و صدرین نابرا هر دو آلیون کردی لروجاوای کردستانی دکوه چارچوبه ده هرواز پاسیا هلوستا برای آشتی و آزادی جبوی پشتوانی آوی جوان دان و صدرین کردی را کر همان داخلیانی دازانین کودوی جوینه ده هر دو آلیان لسر روشا سوریه بگشتی جراوستیان کو شاندا امریکی تکزی لسردیتنا چارەسەری اکساسی جبوی بداوی آنینا کریزا سوریه و وگرا اولهی و آرامیه لتبای سوریه کر او جی بریا خصنا فشارک زیده لسر رژیم اسد و سپاندنا سزاین آبوری بسرده او جی جبوی دوباره اکتیف کرنا پیواجویا جنیف لگوری بریار انجمن اولهی ناف دولتی 2254 جاری خوجی شاندا برای آشتی و آزادی اسپاسیا ولات امریکا و هپیمانی ناف دولتی سرکاری وی بردوام ده دوری دکر به تایبتی کو کاریار خصنا تروریست یا داعش بیک جاری جناو به سایشارول امریکا حمله دوری و حمله سوریه کر تکزیل سرگرنگیا هبون امریکا لسوریه کر جبوی دیتنا چارەسەریه که جکریزا سوریه را هروها شاندا برای آشتی و آزادی دوی جوینه دا گوت گوی دکار و پیوندین خواه به همو آلین اپوزیسیونا سوریه را بردوام بن اوه به همو کارین و هولین خورابن جبوی نزیگبونا نرینن جبوی پاراستنا یک ریزیا دسته دانو سندکارا سوریه سرباری برفره کرن و بهیس کرنا پیوندین خواه به همو آلین ناف دولتی و هرمی را جبوی دیتنا چارەسەریه که جکریزا سوریه را که اف کریز دزوترین دم ده بداوی وره و گل سوریه برمت لسر خاکا خواه بجی و مافی توایا پیک هتیان تداوره پاراستین. بله تماشاوان بریز لسر جوینا کودو لباجار قمش روشاوای کردستان نابرا شاندا برای آشتی و آزادی و شانده امریکی و آلیکارا ویره امی راوستن امی زانیاریان جمیوان خواه بریز سلیمان اوسو اندام دسته سروکاتی انگسی ورگرن بزانبن چه دنابروکاوی جوینه ده چه بو سردخوازا که بو او جوین هات انجام دان و مبست جوی جوینه چه بو بریز سلیمان هفدما دباش به دست فکر دو خوازم بزانبن انجام دان جوینا دو لباجار قامش روجاوای کردستان سردخوازا که بو سردخوازا و بو اونو کو برای آشتی و آزادی یعنی سردخوازا شانتا امریکی بو کرد دم باش سرچاوا راستی او جوینا دنا انیا آشتی و آزادی برای آشتی و آزادی یعنی کار هات گور دخوازا علی امریکی بو چی که اب اني دامزران وفاقي قجوارشان بيانا ختامي نرينا سياسي اني قركي كيف قوانين بيتني موان بردوامني ما تريني دري قركي كيف قوانين ام فازن ام ولاتي امريكا ام دولتها كمين بن ابو ام ديكليا مرغريدن وكيف شيء خدها يعني ترين نرينا سياسي برای آشتی و آزادی. باش بريز جميل القاعدة الأمريكية الحسكي يعني شيء نبقى مشكلة. بله ببوره ام دخوازن شتا بزانبن چه دنابروکا وید جوینه ده چه بو یعنی هر دو آلی تکزیل سر چه کرن سر چه خالان راوستیان چه مجار هاتون گفتگو کرن اگر تو زانیاریان پی درباره ده بدمه باشه یعنی امریکا وقت دولتك خديهات ورولا كوي جرنت سوريا دهيه ود بيشروزا سوري دي كاسر كرنا سياسي دي سوريا دي
وان نريني خدا يعني كرن انه ام وقولات امريكا ام تشي سوريا تفازن ام خيري سوريا تفازن ام تفازن ارامي واشتي سوري تشي بي ام تفازن بداوي بونا تروري بداوي بونا داعش بداوي بونا يعني توندي و يعني ابتشتي رجيم يعني بكاتين الرجيم التي سوريا ابتشتانا بشيء مفازن بربي هي ام بينن چاره سرکرنا سیاسی لجنیف بکارته مخابن يعني رژیم يعني جبه چاره سرکرنه باز ده و فنادق و بيتم دريجه يعني رونشتنين كوجبو دستور سوري راوستان دنه اما وكولات امريكا وان ولود بود اما وكولات امريكا ام كار دكن جبو حمو احيين الزون سوري كشي بسر حدودن وهروها يعني دولتين دردون جبو كم قرب ضغط كيل الرجيم بكن جبو بقى رجينيف وعمليات سياسية رجينيف بور بريار الناب دولتي وبتايبت بريارا بينجي وشار يعني بشار سكرنا سياسي بحاربي وقوما يعني تبيوالي ما قالك يعني عقوبات اقتصادية در حقير قيمة سندنه وام مصرا انه دبي دار سرکرنک سیاسی چه ببی جبر دمیر يعني اثبات بو تو عالی نکارن چاره سرکرنا يعني لشکری يعني وضع سوري پش بک آرامی بین سوریه دش پر بیاری ام بیجن چاره سرکر جنیف دنیه دبن سیوانا ناب دولتی دیه اب نرینی خدا يعني کرن وبوتن اما وچراك ام رعايتها عن يعني هف بين مفاوضات كتناب كردا خفت شيء بين بو بشجير وراعي نيجير يعني او جزء كجوي كاريمي بو ام دكن جبون اكا وخزونا سوري تمامي كش السرعه دوبي بو كاربن يعني رجيم مجبور بكن ورجلي باش بريز سليمان تبحثا دانو صندنين ادنا برا هردو اليان كردي لروجافاي كردستاني كر يعني ام بيجن بيونديا فيج فيني بدانو صندنين ادنا برا هردو اليان كردي روجافاي كردستاني هبو يانا تقري دانك هبو يعني از يعني داوي بين برساوي يكمين يعني هروا ماشي وك انيا عشتي وازادي ماشي نريني خدا يعني كر ارمان جي ابا كرنا بي اني بترنكي وبمشاكل ظرفكي كيرو ملتي سوري تمامي وتايبت ملتين دبت ماشي راستي برشبوني دبن راستي يعني زحمتي تدبن ظرفك اقتصادي لكي زحمات الدرباس دبن هروها بزونا سوري بلا ولا يعني اب انيام ندشي تو الي اوبزيوني هروها ندشي تو دولتين هرميه ام دبيجن انه ام كاربن الي كاربن جبوكو ام داعم بين جحمي اطراف اوبزيوني ريج بوكم كاربن يعني براستيجي ام باجون باتجاه شهر سكرنا سياسي من يعني يرو جغاق انيا آشتی و آزادی هات دا مزراندن یک یعنی نرینه وی زلال کو ام ندشی هفیبینا کردا خوب کنه و ام پیشگیر و ام فازن یعنی کرد خوب کارب الهردو بکن جبو کارب ام کرداجی هردو الهردو بکن باش امریکا بريس لمان يعني امریکا تشاول في برای آشتی و آزادی نره پشتیکو و بهرگولی و بحثا دامزراندنا في برای کرو کارو هلوستا و رولا في برای نرينا امریکا لسر في برای چی؟ چه قلت لسر برای آشتی و آزادی؟ امریکا ام بشجيرن بان نريني وي سياسي يعني نريني سياسي او قدريا وي سياسي داتني تمامي وك نرينا من ودولة امريكي ام بشجيرن جي بيدا مدراندني بي راكاندنا بي انيري نخازن انه اباني سين مكونات سركات دبي دبريد دقين ابدو يعني سريان واشوري وبرايمي عرب عروقا انجمانان اجتماعي كردي اب وقت مدلولة في وكل كي مزنه ام بهبيني كارب بهدور کار بکن جمونا که پراستیجی ام آرامی دیوان دورات جیت بینو ام کار بین باجون بتیجاه چاره سرکرنا سیاسی
اندام دسته سروکاتی انکسی برز سلیمان اوسو ایروت میوان ما بو زور سپاس لسر آمده بوناته. لباجار سریکانیه روشاوای کردستان ده انجام تقینه که ده جالی گروپین چک دار و هجمارک سیویل برین دار بون لگوری کوژه درین خوجه هراگاهاندنه ایرو اینه گروپین چک دار ین لسریکانیه دمینم بومبه کاویتن نوا آهنگک شاهی لباجار سریکانیه ده انجام تقینه و بومبه ده 20 ولاتین سیویل برین دار بون برینن هنجوان گرانن. سرکردایەکی پارتیا یەکێتیە کوردستانی سووریا دەبێژە ئەگەر پەیدێ دی سیاسەتا خۆ دە بەردەوام بە ئەگەر هەیە ببە سەدەما ڕاوەستاندنا دانوستاندنên کوردی کوردی نەوافە ڕەشید دە چارچوبەیە بەشداریە دە بەرنامە جووا دەراگەهاند کو سیاستên ڕەڤاندن گرتن برچîkirina xelkê Rojavayê Kurdistanê cihê şermezariyê ye pêwîst e çareseriyek ji van rewşan re were dîtin. Eroha Reşîd te kes kir ku eger ev siyaset berdewam bibin tuwateyek ji danûstandinên Kurdî Kurdî re nîne eger heye bibe sedem ji boî rawestandina danûstandina. Di berdewamiya siyaseta çew de PYD proje biryarek derxiste tê de dest werdan di malûmilkên xelkê de weke maf ji xwe re dizane beşek ji malûmilkên gaib tê ji destdanê eger bo dema salekê ew kesên ku ji dervî welatin venegerin Rojavayê Kurdistanê. انجمن گشتی پیدا پروژه اسک درباره معلوملکه کسین کو جدروی روجاوای کردستان جیان دکن درخواست کو تدا مفد خود اسکاریت معلوملکن خلق دبکه لگوری کو د پروژه سیدا هاتیه غائب او کسی کو هلګری رګزنامه سوریه او کسین کو مکتوم القید یانجی ین کو رګزنامه سوری جوان هاتیه ستاندند سرجمریا اورته سال 1962 ده له دروی سوریه جیان دکه و تو کسک جی کسو کارن وین پلیکو پلا دول سوریه نینن هروها پروژه سا پیده تبع معلوم الکن غائب لخوادگرین منقول و غیر منقول وکاکو پیده دبیجه کمیتیک جی ازده کسانج بوی پاراستنونو کرنا معلوم الکن غائب بوی وری پیکانینو دو کسوی سرپرشتیا کمیته بکنو و ببنا بریکاری غائب ده معلوم الکن ویدا بتانه نکارن کرینو فروتنه بمالو ملک ده بکن بریاره په دې معلوم الکن تبع وان کسان له خود دګری کو جدر وی خاکا سوریه جیان دکن تبع گربستن درباره معلوم الکن غائب ده هاتنه کرن دمکینه د دماس مهانده کمیته کو هاتی پیکانین و دوفچونه و شوپاندنه د گربستانو ملکیت ده بکه هروها پیدا دبیجه دماکو کمیته بریارکستان جمعفی غائب و یانجی ین کو زیان پیگهشتیه دماسی روژی ده اعتراده پیشکش بکه کمیته و دما هفتیه که ده لیکولینو خواندنه ده اعتراده ده بکه هر بریارک جه کمیته ورستاندن جه هلوشاندنه لپیشیا دیوانه دادوریا جواکی و بتایبت او بریارک و لسر پریان کشه درست دبن او جه دما پاس دروشانده جه استاندنه بریاره و درکتناوه هروها لگوری پروژه سا پیده جمعفی کمیته یک و معلوم الکن غائب بکره بده و برهنانه جی بکه و دهات بکبنه خزمتا گشه پیدانه جواکی ده و ارکال سر کمیته کاروبار معلوم الکن غائب بره و ببه دما غائب یانجی کسو کارنوین پلیک و پلدو و گریان معلوم الکوی و گرنبو خودانه خواه ده ماده 12 ده پیده دبیجه اگر غائب و کسو کارنوین و گریان بو دما یک ساله خدانه ملک و بشکیج معلوم ملکن خوا جدست بده آنگو ربکه ج معلوم ملک و او معلوم ملک جدست هاتی دان به بریاره انجمنه گشتی و یا جب جکاره سر به پیده و وگرن با خدانه خوا هروها پیده دبیجه هر کسک برو واجی و اسای معلوم ملکن غائب بده کری و یانجی و برهنانه تیده بکه وی دمی و وری سزادان و سزاجی او غرامه 5 میلیون و زندانی کرن بودما یک ساله و درباره معلومه که غائب آشوری و سریانیان کمیته جوان و وری آواکرن و لگوری و بریاری و دستوردانه ده معلومه که غائب دبکه لگوری پروژه بریاره پیده تبا بریارو گشتاندن و رسوماتیان برواجی و اسای و ورنا هلوشاندن و او پروژه اسا جروجه درکتنه کار و پیوری کرن
بله تماشاوان برز می بهتر سر به پروژه یاسایا پیاده درباره دزانینا سر مال و ملکین غائب او کسین کو در ولاتن هزه بهتر و بابت الگل میوانی خو برز رضوان سیدو اندام کمیته یاسایی انا کسی گوتو بیش بکم برز رضوان هفدما تباش بس پاس کوتیرو میوانی ما دست بکده چش رویک ج درکتنا پروژه یاسای کوها جالیه پیاده و کو ماف دخوا کو دزدین سرمالو ملکن خلکن کو دربی ولاتن جبر چه اف بریار درکتیه بنارینات کرم سپاس راستی بریارا درکتیه یا صدرکتیه یا سپابن شفدیه اف یاسا مخالف عقد اجتماعي وثيقه التفاهم دباكور ورشدات افراد دركتي عقد الاجتماعي وثيقه التفاهم وقت دستوري جناب ياسا دركتي مخالف بجير سياسي دركتي مخالف بالعقد الاجتماعي وثيقه التفاهم او ياسايا جيوفانو اقرا وياوي مرضي راسي برياري دردكفين نجبر جواندي ولاتيان وشبراني وك بريارا انا دركتي مليد نارين دشي ايمان ومواثيق ناب دولتي اماتين روفاني ما فداي كريكي هر جانجي جي فبقرش بجح فريق تنقل راسي يا سادتي نتجي فداي زياده دكين ولاتيا وشبراني باش بريز زردون شخو برسك يعني جبر چه دوی دمیده او پروژه یاسا جالیه پیاده و درکتیه چمان ها اف پروژه بریار درخستیه زدم ها ویکی چیه ارما جاویج ویکی چیه نسدم ام ببنرن ام فقرن انه استدما يخل كوشبر بون چیه گرک ام فقرن وان سدما او سدم هاتن راشن ولا او سدم هین هنه خلکش ده ولاد بردای راستی ضغوطات لبونه چه عبوری چه سیاسی چه اجباکی جه ولاتی خبردان کوشبر بونه اب یاسا آنها وی دماهان درد کبه هم دبینن گلک یاسا درکتن گلک بریار هات استندن گلک هلوس هات استندن دوی دما قدان استندنه که ارتا انجمنی و ریببریه لدار کتی اب هیا وی گلک از بیشم افتفاهماتی چیبونه و پاندورا ویل سرهبه فدویت ما هند روشا سوری روشا باکر و روشلات فراتی خرابتر بوی نه انو باشتر بوی حتی بریارک بخن خلقار بذکره افایا بریارک و یاسا که همه یاسا زیاده دبه دشی برجواندیه ولاتیا و برجواندیه کوشبرا يعني بنارينا حتى تشرا ديك مترسيا درخصنا في بريار جاليه بايدي ولسر مالو ملكن غائب هي بريز رضوان طيبتي هن خلكن هناكو بصالان تشبونا جدر في ولات حتى تشرا ديك مترسيا سروان تروسك سر خداني وان مالو ملكان باش وان هاتي تعريفها الغائب قانينه تفكر ياسا سوري بري بده صلاحاتي دانين جياساوا بيشكتي تري كرك تعريفها الغائب جولو فرتربا وكشتربا هاتا داني تكتا برجوانديه ولاتيا وكسي جدرب كوشبرا نسي او هاتي او دبيجن حتى درجات دواء و عفوا درجه اول واد دواء يعني قرابه النباب ولا برابق فرتر كربانا بكره حتى درجات شارع ادن او نزيكي كسي وكيل نبوي باريزر قال لك خلق جدربن الفيدا وكيل وان باريزر كاريوان بجيتين او نزيكي فينبون وقتاق نزيكي فينبون دنرين عمد كسي افيا سادانيه نخستي افيا ساتي كبي برجوانديه ولاتيا وكسي كوشبر وإناب لكن الغائب جبر وقتاق وكيلك ويهبه وكيل ايرورو شونام وكدقر شونا كسي وكاله دا يشوناوي دقر اواياوي برجوانديه وي وكاري وكار بيده فعرف الغائب هاتي بذات خد فيا ساعة الكتية تعريفها وبقى تعريف نتشي مخالف فيش قانون دولي الهمية ياسينا بدولتي تذكر انه كسي وكيل شنا موكل دقري تعرفها في رابط فأزبين الأبياسا نتجي خب في دماهان في دماغ خلق بن ظروفنا بن
روشا سوري آخري نباش كوشبر بون وين أو ظروفانا هي موجود أب ياسا نتجي فديش هم وارد يعني أبا ياسا اختكيد خكيد إنه مالو كل قبفروشن ريال جوان دقرق سبين دليوان هبشي نكارن استثمارك الفيدا البهري ما وقت بيجيب كاربين يعني فاش هم اريد يعني كندنا فريجر بيج بياسيرج هم اريد ياساك تشوتي بيد بنر اب ياسادر كديه بروفاجيه جناب مخالف بجعرض اجتماعي وثيقه تفاهم اريبه بريه دانيه شي ياسادر كذا مخالف بجير او ياسا شي قناغري ومخالفه نا برنجك ياساي نرنجك راوا هاتيه يعني تبي بنا رسفازم أزد فقراب عربي بيجم وثيقة تفاهم أبايا وقت دستور كي شمال شرق سوريا هاتي داني ما دا يكيش فقرات دوا خالي حفداد بيجي الملكية الخاصة مصانة بقانون هري جرين خالا سيود دوا ما دا سيود دوا أزيب عربي بيجم تتمتع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بصلاحيات تشريعية حصرية في الشؤون التالية وان قلتي تشتي حصري هاتني جمارتني اف تشتيق يا صادر كتي مخالف جبه مادا سيود دواره فبراسي كاريوان كشتي بروفاجي شنابد مادا وان هاتي ابيستاد في يا صادر كتي حفتي بيجي تش قوانين تش ياسا تش برياري بري دركتن مرضي بروفاجي تش ياسا دركب مخالف وثيقات تفاهم وقت بيجي او ملغي يعني فاش هم وارد براسي يا صادر كتي نتجي خدي تجي برجواندي ولاتي كاي يرو ولاتي ما يقدر كتنج دربي ولاتي خو نكارن بين شي اقامه نستدن شاب نخشيا كورونا بويا وقت بيش عاقل بيشوا شهم وارد بيش افياسايا غرق لفغرق بيكون فياسي لو بك بعض ظروفات بيشتي اراميك شي بيشتي وقت بيجي دور تشكي جرينج هي البيت ابري بري نا اعترافك فهي نسوري اعتراف بكري نا اعترافك اقليمي نا اعترافك نا دولتي به هي كونسليه والسفارتي والدولتها هاني ولاتي ما مراجعه وان كونسليه وابك بكاتش لازم بكن وكالتها تشيكن ام وضع تسويه بكن ام تاشيرات بكن هو جواز ام هر بقر هريمه كردي تشكي واتني وقت بيجي ونرينا دولتها القدر وقت نرينا دولتها القدر قرب خزماتها بيشكشي ولا تيقف بك باش وكسيج دربوا مراجعي كيف مراجعي قنصليه سفارتي السوري يمكن ويبيجن والله روشك مولاي او قنصلي سفارات ويبيجن يشي مجرى بريه تني تشكي متعلق بسوري كدوله ام امدني نقنصليه وانا نسفارات وان دولتها انا نكسك اعتراف وان كريه برياله دردخن كوانه دولته بله زور سپاس بوی میوان مردوان سیدو اندام کمیته اسایی یعنی کسی ایروت میوان ما بو زور سپاس لسر آماده بونا تا و لسر آخفتنین تا گوهردن آن الخی دلار امریکی لهم بر لیره سوری لروجاوای کردستان بردوامه دبه سدم اخرابون روشا آبوری یا ولاتین روجاوای کردستان ایرو لبازار روجاوای کردستان نرخ $1 امریکی لبرانبری لیره سوری به 2108 لیره تکرین 2200 لیره تفروتن نرخ زیر عیار 21 جی به 127,000 لیره لبازار تفروتن. وزارت تندرستی یا هریما کردستان راگهان ده هیاما 24 دمجمیرین بوریده 507 کسندن به کرونا کتنه 14 کجی جان خواجی دزانه. وزارت داخلیانی که اشکره کرد که 24 ساعت بوریده 507 کس به ویروس کرونا کتنه جوی هجماره 244 کس لهولره 7 کس لسلیمانیه 28 کس لگرمیان 59 کس لراپرین 92 کس لدهوکه و 14 کجی لهلبچه. هروها وزارت راگهان گو 14 کسان جیج بر کرونا جانی خواجی دزدانه جوان 6 لهولره 5 لسلیمانیه 1 لگرمیان 2 کس لدهوکه درباره توشبوین کو باش بونه وزارت تندرستی دیار کرد که 24 دمجمیرین بوریده 132 کس ج ویروس کرونا باش بونه. دوام روجا قدغیا گشتیا چونو هاتنه لروجاوای کردستان هینا تفگرا خلکی آسایی بو لشونا کو خلق در نکوین کولانان و پابندی برین مایان بکن
جاركدن سر انگودور لسر ورگرتنا نان و غازی گرتبون جدرین تایبت جارکرا راگا هاندن کو ددوم روجا قدغیا چون هاتن البجار قامشلو وکو چاوا ده سر و دور لسر ورگرتنا نان و غازی هاتبو گرتن ایروجی به همان شوی نوچکانی آرکیج بجار حسکی داخیا کرن کو ایرو ریبند هاتن دانین دا کو تفگرا اتومبیلان ورا راوستاندن و درکتن و هاتن جبوینا و بجار حسکی قدغیا لا بجار دیرکی و بجارو که گرکی لگه تفگر کم بو به تنی سر سبه هنکی تفگر هبو روزانه جمره توشبوان به ویروس کرونا لروجاوای کردستان زیاده بونه ده جبر بلابونه مترسیا ج دزدانا کنترل دنا و خلک ده بلابویا بهتر بیزانین في راپورت ده جبر زیاده بونه بلاف بونه ویروس کرونا مترسیا ج دزدانا کنترل کردن دنا و خلک روجاوای کردستان ده بلاویا و روزانه بدهن حالاتن تنه تومار کرن و حالات لتوای باجار و باجارو کن تنه تومار کرن لگوری دسته تندرستی سر به پیاده و بلاف کریه جماره حالت تشبیه به ویروس کرونا گهشتی 66 حالتان که دما 24 دمجمرین بوریدا 12 حالت نو هاتنه تومار کرن 8 لقامشلو 1 لتلکوچر 3 لرقه وجاليه خوا آرکه دوسای تشبیهن به ویروس کرونا ده شوپینه و لگوری زانیارین تایبات یم دست آرکه گهشتنه جماره تشبیه ویروس کرونا گهشتی نزدیکی 100 کسیه هر وها جدرک تایبات جارکه را دازانین که ده پزشکی نخوشخانه یا کوبانی اجتماعی آشکار کریه که حالت که تشبیه ویروس کرونا لباجار کوبانی هاتیه تومار کرن و دسته تندرستی پیدا را گهاند بو که 6 حالت تشبیه لکمپین در بدرین عفرین روجاوای کردستان لشهبای هاتنه تومار کرن لگوری شوپاندن آرکه تو خدمت تندرستی جبوی تشبیه ویروس کرونا ناین پیشکش کرن و بتنه گارانتی ماله لسروان تفرس کرن به کورو شوان یا تندرستی وره شوپاندن و درمان جوان را وره پیشکش کرن ویروس کرونا دست به سال 2020 و لباجار وهان سینه درکت و لتوای ولات جهان بلاف بیا و حتی واقع ایرو بهتر 19 میلیون کس لجهان توشی ویروس کرونا بونه و بهتر 12 میلیون کس ج کرونا باش بونه و بهتر 700,000 کسی به صدمه ویروس کرونا جان خوش دست دانه اله تماشاوان بريزمي بهتر لسر بلابونا فيروسا كورونا لسرانسري روجاواي كردستاني وراغاندنا قدغايا چونو هاتني يا گشتي لسر باجار و نافچين روجاواي كردستاني جالي ريبريا بايدي و ميراوستن از في مجاري الجل ميواني خو دكتور فريد سعدون اكاديميناس غوتوبيش بكم دكتور هفدما تباش به دس بكده از خوزم دارينا تبزانبم تو چاوا لراغاندنا قدغايا چونو هاتني يا گشتي لسرانسري روجاواي كردستاني تتناره دوام روجا قدغايا چونو هاتني ايوار باش قالك بخير يعني براستي قدغنا چونو هاتني يعني او يك ج الا بين بقاربن يعني بين كين بكن ام فيروس هاني قالك بلا استخدام وقبل بوش ما كستار دروي انا درو يعني بينا سكنين يعني مرنتي هذا يا قالك خسارة يعني كذا كذا ليه خاطر يعني وقت قاضى قبريانا كتير استندن أبريانا هاني يعني قارب كح حد شيء كتير كريدا يده أو استانا جرهات آمده كرن يجوا سر كتنا ويا برياري يعني قاضى قبريانا كتستينه بالقداغ كرنا شنو هاتني تنتري باجارا دو تنترا باجارا ده دبل بور ويناجي يعني كي وقت قاضى خلق جمالي فترنا كذا خلق نار كار وطولي وانا يعني قرب تشتي وانا اجي كده دي وانا قرق وانا راتب حاجه كرين جبرت يعني قرق كرن هاتبن ديتن اي حري تشتي حري سرك جنون رج كاره رج ادير جغال دير يعني حتى انا يقول يعني ابقى ذكرنا انا جي خو بكره جبو يعني تشتي جبو هنا هاتي استندن افريقيا انا قلت لك خدمتنا وين هذا لي وقت عمليتنا يعني انا كشنو هاتنا لسر كولانا وجلدا وكان وانا يعني قال لك كيما ما زي ينجي يعني بري حرج بركي بيدك لقيت بري خدت ده بيجي يعني دبنا اصلا دخل كين جند كولانا دنا ونخيانا ديوانا نركم كرينه لسرنان يا كوم بونه لسر غازي يا كوم بونه لسر شيكاي يعني جوانا
بيقولوا شيء يعني او قد ذكرنا هاني انما جي خو تقري يعني از نشوفنا هادم ليه از درن كلنا في كومنت كده يك جوانا او يعني وخلق درح بشتو شيء روسا هاني بكن از نرم يعني في وقتي هاني ده في وقتي ده ما ابريار هاستن بريارك السياسي بهتر بريارك تندرستي بيش بفارستنا خلقي فيروسا كورونا جبر فاستكر وينا بجينا هذا حطانك ابريار هاني سركر يعني دكتور لغوري نارينا تشوا تيك وتسودك راغاندنا قدغيك وهال لسرانسري روجافاي كردستان اتني بتايبتيكو ام بيجن توبا بندينا جاليه خلكيبا ونجي جاليه اليم بربرس دريبابريا بده بنايكرن يعني دماكو جبرتش ام بيجن جبرتش ريبابريا بده بریا قدغیا چونو هاتنه ام بیجن میکانیزما جیب جکرنا قدغیا چون راکاندنا چونو هاتنه نستند چما دیکم روزا قدغیا چونو هاتنه او قربالغ چه بو او ازمه لسر نان لسر غازه چه بو يعني بنارينا تا كماسي جاليه كي جاليه ملت بيه جاليه بریا پهده کی برپرسه دبر نپابندبونا دبر بریارو رنماور کارن خو پاراستنه يعني بريا حدش يعني انا مداخل يعني جبوق بريارة انا امسودك يجي بقرا مش بريارة كسر كفتي ذا دبي خوستك وانا بش بيجيبين غير بريا خسر او نبي كرني يعني شانا قيراني خليت الازمه وانا قلت كنا وينا دخلت بنريا مد يعني او بخابي قيرانا انا تشيدك او بخابي ازمه انا تشيدك جبر او بيزان يعني وقت قبل قبل بريارة دستين دبي بدبير خلقيت جوانار جيبك افانا هبجيك ابيك جيب عادي تر يعني وقت قبل قد ذكرنا شنو هذا هذا جرك ترمبيله ساعات بين يعني مستشفى بالوانا تبري او اماده قربن يجيبوا وقت قبل مثلا حالتك او تجيب تذكر بوانا بودين نقدا كذا والسريال خلقيه بقر حطاني كتاب بخدقيني جيك مثلا وحاجه تخطيط بقدينه يعني بريد بخوه وينا بخوه يعني افدريا نرى هاني خوشك دراسات نقريه وشكل برنسكريه ريكو هيك يعني دوباره نقريه دبارك شير نديدي ابي جيش عليه ديجي خلق بندي دي بريارنا بن جبر خلق نارن قد دنيا خلق نارن قد تجارة سكرين دي بريارة هاني ده دنيا جبر ولوجي اساسا داتين كولانا وداتين سرشاران بوغ خلق نارونو نين شما خلق بندي نابن خلق بين برشين خلق بين كابام تنا خلق بين آغان تنا خلق بين غازام تنا زنا كمل نيب قرم يعني فدنيا جا يب تجي كرين دريا اساسا دريا خبر ديرين باش دبي دكتور جبرگو دما متيرا مناك براسس خوازم بپرسیش تبکم يعني بيوستا پیدی چبک حتی کو بجدی لسر مطرسيا فيروس كورونا راوستو وبريارين راست بستينه دبي چبک دبي چه اجراءات بستينه درجه سرکه فيروس تیر درباز دبه فرخانه قامشلوی يعني او فيروس هاني لجمع الفيدا انه خويا نبو يعني ايه تشي ناجون بلكي التفليات هذا هجمات دستيكا بلغونا بين فيروس هاني بروج افاد نماذج القامشتين دريا مطارات يعني مستفزان او كيلاكا او كشكا في الشامي تشوفون يعني مستشفى الشامي طاري بقريا فران شامي فران يك جي او درجه بالفرخان قامش لي نيغرتر روجي حرجارة الطيارة يوشن دي الطيارة يوشن نا بشري نا إنسان يعني خلقي ذكرني دي راضي حزار حديث كماني راضي شخص حبي قش دنا بهردو دنقية جواتيب أو حفص التيكر أو حفص المطار قامش ذات كابو تذكرنا البلد يعني كارثة فكر مطار قامش كارثة درجة بالفرخانة قامش تنيك إيك خلقك الشاميتين خلقك جدبرين دورتين أو يابي أبي بيساوي ثلاثة أبيك جي هذه تر يعني جبو يعني بدت كذا بيناتي كتم كنترول أخذه جرك نخش خانة آمده بين جبي كاري عليه جرك أو جازة PCR يعني جرك آمده بين جه وتحليل خوني كش خلقه شيء كده في نبي جرك دبرن وانا هب خليك تك الحجرية ده يعني أفضل تشتحطانا كما عندنا حاضر كده
وز مجبور اجمالا خاطر که مگاز بيجيم يعني يكي بروجانا ناني خطدين يكي بروجانا رتقا خطدين جنر التركاري خبدر كنا برشيدين ودا كذا هر يعني تجبرولو دبي مختار بريار بس نندن دبي هر شيء تبغي دايد ده حاضر كريش ملتر يعني بله زور سپاس جبوی اکادمی ناسیون کرد دکتر فرید سعدون ایرات میوان ما بو زور سپاس لسر آمده بوناته سکرتر رخصنا سوری تایبت جارکر بحثا کمکوژین سیمیل و شهیدین آسوریان کر هروها سوز و پیمان بخوینا شهیدین آسوریان دا کو ناسنامه نتوا آسوریان بپاریزه. في كل عام يحيي شعبنا السرياني الآشوري ذكرى مذبحة في سيميل. هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات بكر صدقي وبأمر من حكومة رشيد علي الكيلاني وعلى مرأى من الحكومة البريطانية، حيث اجتاحت قوات بكر صدقي بلدة سيميل والقرى المجاورة لها واستخدمت معظم صنوف الأسلحة، وكان نتيجتها مقتل 5000 نسمة من أبناء شعبنا ذهبوا الشهداء، ليس لسبب إلا لأنهم كانوا يطالبون بحقوقهم القومية. إننا نحيي ذكرى مذبحة سيميل وفاء لشهداء شعبنا وإكراما لقيام الشهادة. إن طمس الحقائق يؤدي إلى تكرار الجريمة، لذا فإننا نطالب بأن يحاسب ويعاقب المجرم، وكذلك نطالب بترسيخ ثقافة التسامح والاعتذار لكي لا تتكرر الجريمة. إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية نعاهد دماء شهدائنا بأن نظل أوفياء لرسالتهم وأن نعمل من أجل تحقيق حقوق شعبنا السرياني الآشوري والحفاظ على هويته القومية. خباتکار و اندام انجمن هرمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا فیاض عصمت خلیل باکور کردستان چوبر دروانی خودی و لگوند کوکان یبسر باجار سروجی و جالی مالبات و حوال و اندام پارتیا دموکرات کردستان سوریا فاکی هات سپارت. خباتکار و اندام انجمن هرمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا فیاض عصمت خلیل لباکور کردستان چوبر دروانی خودی دخاک سپارتنا فیاض عصمت مالبات و حوال نوی هر وها سرکرده و اندام پارتیا دموکراتی کردستان سوریا بشدار بون. اندام پولیت بروی پارتیا دموکراتی کردستان سوریا پدکسه مثل محمد لسر ترمه فیاض عصمت آخفی و بحث کار و خبات فیاض درجه 40 سالی دا کر و تکسکر و گوت اما لسر ریبازا کردیتیه ریبازا برزانیه نمر بردوان بن تاکو بگهنه مافی گل کرد لسوریه. تزانین فیاض عصمت آغا خلق باجار کوبانی رجاوای کردستانیه وش دست پیکا سالین هشتی دا لباجار کوبانی تبلی خبات و کارین پارتی بو و تا هنسا خوی داوی لسر کار خو بردوان بو و د شش ماهات طباقات سال 2020 دا د 86 سالی لباجار انقره چوبر دولوانی خوده وش بر بلغبونا نخوشا ویروسا کرونا لجیهانه و قدغه کرنا درگه سینوری دنافبرا باکور کردستان و رجاوای کردستان دا ترمه فیاض عصمت لگوند کوکان یه سر به باجار سوریجیوا لباکور کردستان هاتا خاک سپارتن. هنرمند روجاوای کردستان حافظ کور لولات ترکیه چوبر دلووانی خودی هنرمند عبدالقادر حسین کو بناوی حافظ کورتین آسکرین لنخوشخانه باجار سروج کوچا داوی کرد. حافظ کور سترانین فلکلوری به تایبت نتوی و اوینی دگوت چند کاسیتن فلکلوری جبلاف کربو جوان کاسیتان عسکر برن. دخوازا حافظ کور وکه دخوازا محمد دومانی بو کل باجار کوبانه روجاوای کردستانی بخاکی وارس بارتن. روها ایرو هنرمند ملی محمد دومانی به آمدبونا هجمارک مزن ج خلک کوبانی و هوال
و سرکردایەتیە پارتیا دیموقراتا کوردستان سووریا و ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریێ لە دەشتا سروجێ بخاکێ هات سپارتن ئەف ژی وێنەیەم خاک سپارتنێنە. اروها اندام انجمن خجهی کوبانه لأورفا یا انجمن نشمانی کرد لسوریه علی تمی ده ریا آرکر بحثا رولا هنرا کردی کر هروها سپاسیا کسین کو دخاک سپارتنا هنرمند کرد محمد دومانی ده آمده بون کر. برنامه انجمن نشمانی کوبانه ما ملت خل ویداره لسروج و کسی خلقی کوبانه ما دعوت کرد جدونی با جبو اب نرمند یعنی حیات خارج دستا فاما گیش کی رول ویدارهنا و ما وانی هات الویداره کر عرضه اما جن دمک نیزک دا امریکا کوبانی جبروی خواسته و کوبانی واره بشارتن و بنای انجمن اجتماعی کردی کوبانی ام هر کسی سپاس کن هر کسی کو به مرا راوی هاتل ویداره هیرو ام و نرمنده کی جیانو خاکر و خدمت هر کسی خدمت ملت خوا و ام سپاس کن هر کسی به مرا راوی. سراك انجمن خوجهیل رقا و گریسیپی انجمن نشمانی کرد لسوری اسماعیل خضر شاهین طایبت جار کره بحثا رولا هنرمند کرد محمد دومان و باندورا هنرمندان لسردوزا کردی کر. ناوی انجمن اجتماعی محلی رقا و گریسیپی هات مشارکه وی رحمتی بکن برکو پرفدا کاری کر بر من رب تنبور خواه و بجواتی و ساز و همجی دخواستن مشارکه بکن بی ملتی را و سانه کی رحمه خاله لی پر ایمک دید بر کرده و ده مسئله جواکی ده و مهونری ده و همجی لوی داره هات مشارکه بکن به حدثه رحمه خاله لی بفي آوایم دیگه هجن داویا بولتنا طایبت به روجاوای کردستانی و سوریه ارشاد و بختوار.